Aydın olsun. Maşallah, gözünüz aydın olsun. Maşallah. Girildir alkışlar. Buyurun Zeynep Hanım. Ocağın güneş nerede olsun? Çünkü gelin gelir ocağına. Göllere sana gelsin. Tellerin yana gelsin. Keşke bütün kızlara cennetten kana gelsin. Bütün anıların gözleri aydın olsun. Aziz Mükerrem Cemal, aziz bülbüller, görüyorsunuz ne kadar güzel yerleriniz var. Sizin evinizde. Ну и, конечно же, ни один букет не сравнится с неземной красотой нашей прекрасной девочки. Пусть в этой земной жизни ее ожидают, иншаллах, только rayski блага. Hüngürlerin hürmetine, şerefine bir güzel alkışlar. Ay maşallah. Allah razı olsun. Güzel koyunuz mübarek olsun. Gözünüz aydın olsun. Aydınlık içinde, aydınlık içinde mesela. Hoş geldiniz. Не kadar sevgili bizim aziz bölgeler, столько радости. Я хочу сказать, что всегда с этой семьей уже столько качественных, очень веселит с вашей семьей, да? Вместе. Сегодня мне очень радостно, что рядом с нашими замечательными ведущими